Yi kwihi report Mzaya? Hi leyi malume. Swi fambe njhani? U pasile? Swi fambe kahle ngopfu, ni pasile mina malume. Okay, hayi wena Mzaya u tshembisi. Tisa report yaleyo ni vona. Hi leyi. Teka, mi ta swi vona na n'wina. Leswi ku ngo tala vo 12 na vo 15 na vo 17 ka report ya wena. Mzaya, ku humelela yini? Ti-12 teto na vo 15 malume. Ni pasele henhla, a ni pass mark i 10. Okay, hayi a ni lava ku hlamala. Se why va tsale ku not promoted laha? Mzaya, byela mina. Not promoted leyi malume i vito ra xikolo. Mi nga hlamali. Okay, se leswi va nga tsala ku next year you must fix your mistake. Swi vula yini? Phela mina xilungu a ni xi tivi kahle na sweswi no jumelanyana ku hlaya kwala. Byela mina. Ku ze va ku ni fixa ti-mistake, va vula ku lavan'wani ni tlhela ni va hindza hinkwavo va nga ni tluli. Alright Mzaya, hayi na tinyungubyisa hi wena. I'm proud of me. Mina malume I am proud of you. A ni me ni pasini. Se hey, I'm proud of you, na tinyungubyisa hi mi n'wina hey.